MeghalayaPost.news. Kada hadu matakas nging ka Jingbthei kibayam na ka Jingbthei ka par Dewiong bat kabalaja ka sam tarik ha Mynsngat hagithan thangsko is Jingbthei Hills kalakot syakar punyungun katakat kum katolong kubor kabala pelan da Vikash Kumar Superintendent of Police ka is Jingbthei nagite ki ar punyungun kibalayam hagate ka Jingbthei ha par Dewiong kanyungut ki pulit kilala ban penitu dor kman ya kabala deb ban IT no eki syaki bahayi ngasem kata hadien bala deb ban pendap ban le ya ka Jingbthei kambaro hakabay day merkate ka Jingjaba bathei ka par Dewiong ki pulit kila ujor daga somuto FIR Cleariat Police Station katkum ka case number 14/2026 U/S105/118(2/3)5 BNS RW section 21/21(1) of the Mines and Minerals Development and Regulations Act but section 3 of the Explosive Substance Act kumbakalong hadu mentang bat halor ketiga jingja ki pulit kilayo ban kem ya Ngut Kiba Khlad Shah Kem don ketiga kam ya kabla tip kum uforme cermang lai penrius nem karta uban nakasnong jalapet pordung is Jingbthei Hills bat usyame hiwar saupu arsnem karta nakasnong sutnga po wailong is Jingbthei Hills hakabalara eke siyeng bishar bakindon laisingi hapo kajing toket kipulen. MeghalayaPost.news.